MLA mayam se pula token ya dan ultimatum piu Prime Minister da aduga mogi party president na da la ibe April loiram bau April kontra bau gi manung da Manipur gi lam chi loichin darabadi natraga khoi Narendra Modi ga khoi onana ba chinbi darabdi natraga adu taw darabadi khoi BJP muthal laga ni han hek ta hayo adum kallarni adu di me hum yaudarab suna kanoma tawrani ama lengan ba adu khoi gi mission taw bangam de ba adu tawhna bado adu ko mina amuko na UCM na Fox na adu na adana Ladiba Mam China, June 18 gi type ki movement ama changchilak pada MLA Mam yaw da ya roi ga dana aibo haido rimnya thobada MLA Mam chim baton thau wana ma MLA yangkai Manipur da leiba kuki tara dudi araroi tharaga chili yaw gadamni noi gi mi lising ama mu puthor kadamni ani ni puthor kadamni haidana thogadamni yajadabna ngamjadabna ma oireko adu thogadabni hane torga pula oina one voice ta ase tawdaraboti ekoi Manipur na kali mathang lawrak na bayam leida ado ekoi na panga hai bisu ade central government ki hek lai ba port puna mangse boycott tore ada tore Mahatma Gandhi gi matawni ko aigala nai nate o so hojok movement tore ka hai ba port se sumenjalade chum tor putaya ba adu ka hai na ekoi mutpati natri ekoi sa de facto da Manipur territorial integrity ti kaire aini tatun hai ba do land, population, government, home china, territorial integrity sai Manipur ki land lising kuni thoi chom kuntare cha pulak oi be yadra lising train thoi rom Chorachandpur ga Tengnopal ga aduga Kangpokpi ga 10 to 12 kumu around machigi square kilometer sa population puna makna metai chalaga taba yadra dagi kuki romgi hana afaba kogi leiminam ma kuki chana su belida lakpa yadra maramaduna land chi mange pulapche adudigi population che taba yadre nakal animakta aduna su population chima leitre la kontra che pulap mapamamda taba yadre adudigi governance leitre aduna land population and governance ahum si leirakanda territorial integrity haibanina ahum si intact leitrabanina kogi che ain gi thongda kaiba natragasu geography da kaiba natragasu emotionally aduga chap chaba thabuk oina tobada khoisi kairaga leireba adu kairaga leiredna logi oina adu khaido eko haibidu di tawdri ngamsu ngamoi article 3 si number yaro adu gi di tongan ba lo mayamam leire ko adu migi phibamda khoi leire aduna hojiki mayam punchin ba amane basilabsu khoina pamjaba ma tarai chu gi oina so khoina haibani issue tadi pullo organization oina pungano yaroi Congress ka communist ka ideology manade adu hena chawba BJP mukna na bagi damukta kaidawra United Front in pulidana asomna chu mayam chi thengna ba NDA ani BJP na litorga pulidana adu jaboina ipabung khademani de lagjage babung hauzik lairiba si phibam sida khoigi loisha waroishi number propangam ding basi akoigi hauzik oja thawna sudum thambiri duni proxy war chawna leire masigi chap chaba fact and figure chap chaba koigi evidence laibaduna mayamda declare to bangam mini haiba warol thambire babung da ina lakchani na cookie sing na taliba demand sing asi mainly makoi di separate administration sine ba babung makoi gi jalanga mama tan bani masi logi meeting da demand asi logi matung ina haibadi constitutionally oiba tan ba yaba demand oibra adu proxy war ama thohalaga demand tan bani haidana lak leba wafam sida pabungi oiba mod kari thambini babung intang thambio hai kanoni ayamba athobuna hai gare ina chida lo yaw ramni yana na musayang karna kano haudring da haipel haibedo proxy war ji mi chamna khangam dabsu yai chamna proxy de mohut chilaga tawbaduni to war haragadi a military conflict in which one or more third parties directly or indirectly support one or more state or non-state party haiba logi definition da kanglup ani khanabada state ka non-state ka bu oiro non-state masen bu oiro amaga oiro khanabada hena powerful oiba mi party tuna group tuna government tuna
mateng nakal amada mateng pangchin ba madugi tawnaba lando adubu proxy wa ana haiba aduna hojiki tawriba sida chamna de indirect support toba ani khanabada ani khane ana lore na ko khanabadi na te ba koina sengdoktor su yare kuki element to hen ba karana high court ke order do amisha ba yauna machin thi dana ko honorable home minister asina high court na scheduled tribe na ba recommend to budagi ni haidan si ba buda lana dum chali ba ado koi contempt court to buda tani taro to budagi to de dana leirimni ado parliament so hai bane adra aduna chumaina lana chotki budagi adugumba kangrup aduda usai kari kidamukta proxy war to rimno ibsida maram khara leba to buna chu haibdi yaure adudagi aina supplement to buda why proxy war by government India. Number 1 da because of winning election of Manipur Legislative Assembly 2022 da March April dara tawgibe election na si mai pak na ba to nam thak am tawya madudi February gi loram dai da adi election yawada ba thamu tangai ba kandu da 22 gi February loram dai da Churchanpur da election rally ma chauna tawya in which Amisha ji Home Minister she man address to ba adugi Union Home Minister na maduda promise to give a meeting do that na khoi kuki jo sing na pami ba noi military di pandre noi na pami ba noi gi demand che ai khoi da vote piu ai party na sarkar semal lo power pahelu noi gi do khanna ge pi ge hai bo hai bi de hai de khanna ge hai ba madudagi among makha tarpada adu matung da 23 adu da anek ta 24 ki loram da tagan narpani masida SS Haukip chairman of UKLF United Kuki Liberation Front na moigi 27 rising day da adugi function dugi mangoi nana natraga function dugi matung dara interview amada thagale eba kare haina ai koi government of India na ai koi da short to wigi matung ina promise to wigi matung ina ai koi bu pot ka halu BJP bu ka halu adu di noi gi demand khan ni haibedi gi matung ina ai koi na hogi ba election du da ai koi na BJP ta matung pang ba ni haidana BJP ge MLA taret na cooking ata alo ani na KPI amana independent warga su taret karga pola sobo pot am oiya ba aduna adugumba to aduna madugi macha ma oibeduna madugi damukta misunderstanding oiba pot khalada kanolgi me ohum degi rally da so nonga yaudana later on ko kondang da nungthin da di nungmi paiba ma am ga yaw khotana tarak pasida government of Manipur na thingba irai lai na thingba ngamadu thingba ngamgidre intelligent failure na na matam dugi chief minister ai ge na bere na ba hai hare ai ge intelligent failure ne ate de tainu no ai ngona tainu la na me jun ga dai mo to ram gani adumai na hai ba le re adu da gi de amuk ani suba ground da proxy oidori maram se ana chuba ground da why cookies wage war against Meitei population or Meitei civilian population da landaraga separate administration in the form of union territory cabinet legislative assembly yawba Jammu Kashmir ya adugumba union territory ama pige dabani haidana Meitei gi mathakta lam tayaba si karigino asita kanana mateng pangi kuki gumba kuki bai hantana khanbege nate mogi masingda karide waro lang mari manga hairo amma hairo mete di 15 lakh ni adagi mete pan yawarga ti amuk yam khre asuk yam gra ba pot asida moini ilai lai na lam tari ba ngami bese demand na oibo oidabaduna amani numichi nongchoblom digi to lu haiba demand to so demand di to jong ne America je ko gi oilo haibi ya ba ko pangmo pang dawdun amani adu to badu da haige da ba to pam to pa government of India da haidel dana demand ne union territory adu kana halaga mete halaga adu li mete halabadi mete da tawri misi so maning tambali pak megi chaili singani gi jati punam konchileraga maning tambali pak werami ba achigi thona phagra bagi masa masu oibanina akai be tawrabdi defense to butare
मीन कुमान मु थारकपद अनि थाब तारे अदुगी पोट अदु तौदना मोइरोमना सो दम अशोक पंदिनंगे हौबदी मोइना हौबा अदु सिगी तौरिबा पोट असिना सिगी मथकता आइन कायबा आइन हाइबसे अमत्ता तौगेदरमनिको डेमोक्रेसी थाजदबा लो थाजदबनाबा कुकी कम्युनिटी से पुलपना हाइगे लारि हाइबसे यावरबसु कम्युनिटी से ऑटोक्रेटिक ओयाबा मोइगी नेचर से चिपतान चिपका लेदन हनकता चिपतान गे ngarang nan खबरदसु लाउनार इदो अखोना हाइकोर्ट केस तो याब्रा यादब्रा बा खन दौरियाबा चिपतान एक मथक करबची मथते खतते हन तौबदगी अदुगुमबगी ऑटोक्रेटिक नेचर अदुदा लेबनिना मोइचे अमानिना हारगा पुलप न यागिबा अदुना मरम ओइदना अदुगुम्बा क्राइम तौगिबा मैमदो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मतमदुगी अदुगा अदुसु मु तौहंदबनिना गवर्नमेंट ऑफ इंडियाना मसे एक्शन नम तलौदेबा कलाइबो बुलोंग यौदिगेबु कुकी की जोगी एमएलए ने हाइबा तारा बीजेपी की तारे मिनिस्टर अनि यावबा अदगी सौगतपा अहुम अमगा पुन्ना तारा से सौगतपा अहुम दुदि तो मोइना ngamjadren खल्लो बीजेपी ना मोइगी तारे से मसी एक्शन नम तलौदेबा अदुना सिगुम्बा मैम से मसीदा गवर्नमेंट इंडिया ना कुकी द तोंगा against the Mete proxy war tawi haibisi maram ahum suba amsu oigana mari subada sahab de yawre su kuki militant singse masi counter insurgency ki damukta Mete gi haigadra beli koidi manipur gi lalo singje Mete lalo waina haide beli base manipur gi maning tamna ba hai manipur pumbagi ni kuki gi naga gi pangan gi loni yawra ni ko maroina beli gi piti ojaba adugum kangbu singase Maji Karana, what is another? Yes, what is an well and good? What is another? Yadaba singer say, Chop Kaining about Aduna, Gamin in the Anamaroina, Amisana, was a Takayabani, high big port am Webasina, proxy war, Tony big Mamma Layabako. So my proxy war, why proxy war carry them to government in a proxy war told him, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, a number of points must be factor, my mamma later. Adore the deal. When a lawyer moment to get Kanabanga with the Banina. Proxy war, a much of Teresa, hyped my hand, but the man bore me, horror put the day. I think it's Hamanga to put the height, Masidi, Nan Luchin Bay, Musicarino, and a Kangai Torga, a Mapangi, Baubayauna. Kalai Bobo in Project or Megebo, Armigi, Mako, Seal Pig, Mako, a samurai Pilgrim Mako, retired or of a string. Punamakna against my tape. Majority community na minority that to be bani aduni hide na chum hide bombing to wudu baba koi jiri da to riba drone bombing to wadu to bana te da ka hagatana ko ma mum le khre ko adubu ekoi gi so achum madudi khang panina yes mayam se o meteina to wudi chumedana kuki sina nomadic tribe oiba metesina original oiba adubu mi di laminage dum hairi mapani chang pakharana torga to buja nidana natraga khogi ko tokhaina taba pamba hana manung de leramaga so aga sam sharmana separatist kangbu hayo haibu hairi niko aide adu da khaidu udraso manipur bu thoge pam kangmu kharaga toksilak pop oire haibisi khangeba aduna sigumba proxy war gi mayam si lebisida akoina managi su kannan ban naina mo khode maksi su kanna de haibi yadi akoina kanna ban naina madi natro akoige Narendra Modi gi seba choron gi seba tawna bududi 24 gi election da thagat pe yadre haidana I get cocktail quality discussion that my amum to Mara Pabina Laura public meeting Torapa, and the Mam Torapati o Pare Haidana. Even ruling party me Babalona, using Yankayumpu, Yauran and Kali. As it had the Erga Congress key, Congress no Cotton Chabalo Javani, Bimolga, Altarga Karim Nam. Say, my am not Lao Bakana, but never see Kanaba Paul, a man of Tamtam, Hujichu. Quite say him among the high. I samang na kan na hagara ta trokter mamang da akhoi jun 19 gi mawong da jun double bu yo jun contract taluk haidna ina reading terms sa haibini pa konglon da jun contract trok haibu leiba hona bro ada jun 18 gi thauna do matu gi double da jun uprising aman to gadam ne hojikti mega bu haire ai londa da mega uprising ama masi to gadam ne civil society ma hoglo isa na one maram di I can lose a civil society the whole ever. I'm called the whole air, you send Samjara in, and to take it my tone, Kaidon again, and Kaidon is a Amani, Adugi, pull up, Toraga, La Pasida.
ꯑꯗꯩ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗꯀꯣ ꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗꯀꯣ ꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯦ 3 ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯉꯛꯄꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ 10,000 ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯇꯤꯜꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯤꯟꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯖꯨꯟ 18ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯅ ꯁꯥꯒꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯟꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯕꯣꯠ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯎꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯗꯣꯂꯥ ꯗꯣꯂꯤ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯨ ꯖꯨꯟ 18 ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨ ꯐꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏ BJP ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯋꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯍꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯖꯨꯂꯥꯏ 18 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ 2001ꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯔꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯗꯅ ꯔꯣꯜ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦ 3ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯦ 3ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯜꯂꯦꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯨꯝꯚ ꯀꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯊꯥ 6ꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ 19 ꯆꯍꯤ 2 ꯇꯨꯝꯃꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯛꯐꯥꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯦꯟꯗꯣꯟꯗ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯈꯨꯠ ꯍꯜꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯇꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯀꯣꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ 100ꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯇꯥꯅ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯗꯤ even political party member even ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯎ ex minister ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ 10,000ꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯪꯉꯦꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯥꯕꯅꯤꯅꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯣꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯐꯔꯦ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯜꯂꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯊꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯔꯊ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯃꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ
आयदना खरन दि बोयकॉट तुम तोक से हारिम ने बोयकॉट मते यादे यादे ति लाखते सनोबा कोन नि होजे के प्रॉब्लम सी कोई सॉल्व तो दि पामीदना हाय बेगा समा हमता थागचरी पाबुंग आई मखा थजबोइन आई पाबुंग द लाक्चगे पाबुंग नाकल अमरोमदा अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट हम लाइरिंगाइदा हारिबा अखोगी लेबाक सिगी हौजिक थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी वारोइसिन अमा पुरक्पा ngamdre aduga khoi president rule la akanda mu phagadra haidana miyamgi thajaba leirami adumaksu mu leite feloi nakalamarom da miyamne dum hainari beduni Ajay Kumar Balasi Kashmir de hero kumamba du Manipur da zero ole haibu ho hainari bane ba pabung sida aina lakchani wa phamdi hauzik even akhoi gi kokomi gi maikai da gi an chaw initiative ama lobi dana chahi ani phaba numit asida khoi खुमन लंपाक तक पुंदना मियाम की ओइबा इहौमा सागतपगी केनो मा लाइबा पाबुंगसिदा पाबुंदेने लाक्चनी बो वाफम वाहंगदी हारि बखोगी कोकोमी खक्तनते अखोगी तोंगान तोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम अम लैरी मसिदा चप चाना कोकोमीना लौरिबा फिरेप हाइगद्रा सिदा अदु अदा दोला दोली थीदना पाबुंग मखोगी चप मानना चटमिनरगदी रिएक्शन अमदी पाबुंग लाकने हाबगी थाजबा मखक्ति लई पाबुंग अहन अखोई सीनियर सिटीजन अमा ओइना पाबुंग करी वारोल थंबिनिंगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिदा मसे अदुम पुन्ना दुम तौबे याय जून 19 दो अमुको अमसो ऑर्गेनाइजेशन मंगा हायरमे बको अमुको इप्सा अदि अमकिल निपको यूपीएफ अमदो करी एमसु अमना सागै मरी अदु इप्साना अम्मा अमुकोना अम्मा तवसिदा मयाम से मतमदुगी ताय उदोगान लेरमी अदुना अखोइदा कंप्लेंट तवी अर्क्यानिंगे युमदनी अमु लेरिबा खै मंगागा अमुको तवसि अमुको आना हाइबिसि नुंगाइत्रे अदु यूनाइटेड कमिटी म समजेना हाय अन ए अदु यूनाइटेड कमिटी मणिपुर सेमना अना अर्क्यानिंगे युमदनी को मदु जुलाई अम्मा रा अनिरा अदु ओइगन सेमना हुमदनी सपम चार्जर मनी की सेम बने अदा सना जाऊ नवरान जो उन्हें साहब ना हाईवे सुमायना सेम होने तय ना तोड़का तोड़ने हाय ना कन्वेनर अहम थमु इप्सादा में पियो मुकोगे में लो जो मोई मरी की कमलम रतन तो हाय ना प्लान फजन तोड़का ला सेम ये बतो मधु मोट मानो तो मैं आम ले रहा मैं बाप मोई ऑर्गेनाइजेशन मंगा चुना तो मैं आम चुले ये बको मेरा पाई भी गया तू गया दा गया मम्मा लोहे ना मग याउशिल ले अब पुलअप ना करी नोइबू अदुमिगी अपन मम ओइबेदा सिदि अखोइना अदुगी कांगबुनी सिना अदुगी कांगबुनी हाइबा अमत तौदेबा अदुना पुलप पनमिनरपा अदुदगी मुकदौले मदुना खरबु लाइबा मैटर अमनी हाइबदी विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हंदो उ हाइबदनेबको एनएसएन आईएम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वारी सानबदा नागालैंड खक्तद ओइगदबदो विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइदना ब्रदर मुइभागा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानबदुदा मणिपुर असम अरुणाचल सांदोप यानना बाहर तौरपनेबा अदुदा मणिपुर की सिविल सोसाइटी मैमना कनागुम्बा चिंगी कांगबु मतदा तस्कुस तौदना एंटी ओइबे तौदना एंटी नागा ओइबे याउगिदे अदुगे एंटी अदुगुम्बा कांगबु अमि ओइबे याउगिदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अटैक तो या अटैक माने डेमोक्रेटिकल मूवमेंट असेंबली में थाबो ngamiba political party office के में थाबो ngamiba में थाबो दु फै हाइबो नते को नमिदां कनोना अगो बीबीसी ना अंगोना इंटरव्यू तो अतै मयाम दि लोय लोड खरमने बको आइदं सेना ने आइदं लेहोबना कनागा तै लोय लोड खर अदैदा इंटरव्यू तो बुदा बीबीसी ना नुदां अथें मदा तो बुदा मसिगी सुमाइना मै थाबो जे फैना खनब्रा being a Senate member of Moina, I would think, no, I might have a young day, but spontaneous reaction from all corners of the people. Kachit the labor people, ma'am, Sina, Holy Eraga. Assembly, the Senator Libani, the political party, no, in a Theo Libani, High and Kamagan and Ponte, Kamana, Bagi, Tona Libia Ponte. Otherwise, Hogi, but I'm Tamiva, Mandika, Otherwise, Kokomero, Amo organization Maga young Magi Canada, Macado, the young the Hibiduna organization Duna York Tabiaco, Madigi member, Mayam so Manipur Kanimba, Mayam, Tom Dick Heri organization, so Amagi organization, so my organization to get a Yahweh have another so I do individual, Mayam Dulaga, Yahweh Yaba. I say Amagi, Nataba. Aduna Aduko Magi, Mam Puleraga. Together port dina missing the Sudarka later as me Adugam Tilina.
mamang ida 97 da amukona release li ado amukona chinja bidani mai meming haide ba oktim organizing committee for territorial integrity manipur ado da ipsan saga se amsu ga se achawol lo ya ba oktim mai na haira sinmadi amukona ijaba mai maming am ado da ina mamang da so meeting amada kokomida ina suggest to to noina selo ado organizing committee ma haira committee organization mai amche masi yawhol lo ina suggestion bo to ya ba Aduda moina kokomi habisisu an umbrella of many organizations oibanina chimte o di go ahead haibanaba asiga hojiki sida president rule che karida tawgibano umtang ching jani mana president na thoiba order to maka sum tarakpada do I am satisfied that a situation has arisen in which the government of that state that is Manipur cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution of India. I say Tamuli the Karigino, Matamdu Labour Government of Manipur da Aduna in accordance with the provision of the Constitution Matung in the Tawutopangam Dre Maramaduna I so and so Draupati as in a direct through the governor of Manipur. I know she lay high up. Other lightning indeed. Posingare, Howsik Tani Kari Hillary President Unko, 13 February degi. Ado di maso constitution gi provision makada tabuk tobung amibra. March ni panda mayam puno macalan bayarani hana su yapam topuni lo na ko madudi lo na ting bayabanate ado bu noi bahap tana da dana atu ni dana moi lo mi tung to remni ni panda ge di chan bayarani haire mi kharana try to re fox nong atu tu kangmu kharana an mai yare an mi chakadam ne na ado ge chummi chumde haibidu na amani ko hawlore ni pandu phelo re yes thing madu de gonda to na thing amni ne yare thing ni be chingdu kari action local lage ba ado idi hanigi in accordance with the provision of law provision of Constitution of India tawdre na hairi bedu ado ke sab manadra ado de hanigi aikoi gi chai nauna chief minister oiraga popular government namal leibedu thabuk tawdebi dam tai koi na ngang dana saktana chastisement tawdana nangbu ado hogalu ne ado tawne koi ngang sin nangi dam tane na haibedu tawdar ngamdar ka to aina to ya ba kai khangdi gi tuksare to on babu ero toksa babu ero to e to badi tawrodana president rule che akoina pamam me ba ai sama airemni sumaina chum thabak tawdaba na ICU da leiba sarkar roitali president chame na payadana sautung ha ba hojikte ka dora president rule dai koina pamba president rule do aramdra ba hanjan ha ko champut tare ba che champut chara din ong kan ba mana simate chidre champut no nong paduk tilen bi ai ko adu baudi oiraga ate se kan to ngamdra ba marmaduna Hanagi Manipur government do noigi shakha BJP ki double engine gi Manipur engine gi shakha do aduna constitution gi matung ina to ngamdre haina noina loksela banina chapcham na tawrodana haibisida to ngamdre ba aduna adodi constitution gi makhada tawrpam to kuji tawdradi agona nongme pairaga thengnabedi ngampam chu thokte chumbab chu thokte miyam hauba ma miyam chi khulai oi bam changya ba democratic movement che mi mayam chilna tro Bangladesh ki jiki Bangladesh liberatory ba Sheikh Mujibur Rahman ki machanu pin tro Sheikh je khajina do ko ji lenga ko ni khitang de hanbra ma 75 achi phajana panjarami Indira Gandhi na popili ni Bangladesh East Pakistan de aro phajagar ba Sheikh Mujibur Rahman che miyam chini yarak tar di mai muti do nungthang no to ga thu ga ba alo lamna lipak ne mai khoi Gandhi gum ba Subhash Chandra ko bos gum do Mujibur Rahman gi murti tu ching the ba haibadi miyam ne yarak tar di chhatra ne yarak tar di pi ne yarak tar di adai di ma masabo leibungam da na army ne thelapna Tripura da tahaleraga madam subauda thelamga haraga mana Delhi chalaga tuje be tu apaba liberation movement da luchingdana laipak ma puk le iba mapana chingdana toraga Indira Gandhi ki mateng degi India mateng degi adugum madhubba prajana yaraktar di karida satai ngasi di 100 of criminal cases laidana jiki red ki karikara police ki kadana de thagal edo ma international gi oiba police mayamna torga ma leram mafam di parakpa adu tobu khotpa edana jik la ebko aduna
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯕꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯅꯪ 5ꯅꯤ 10 ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔ ꯑꯝꯇ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯊꯥꯗꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 3-4 ꯆꯠꯇꯅꯀꯣ ꯀꯔꯤꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯁꯤꯟꯙꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯦ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯁꯨ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯨꯟ 19ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯤꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯦꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯇꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯧꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯎ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, अदगी धर्म की मरी लेना आर्टिकल 25, 26 of the Constitution of India को असीबु ngaओ अखोइबु इंडियन मचा ओइबसिदा चप चाप इंडियन ओहेलु अखोइबु नन इंडियन ओबा विशेषोर के लोंदा दा मरुप विशेषोर ममंग के लाहोर मदो अदुना अखो we have been treated as like a non-Indian non-Indian नाइबो वाइसे असिगी इंडियन ओइना को द ट्रीट तवी हाइबदो अदुगुमना अखोइची इंडिया मचा निदे हारगा इंडिया मचा नत्तबा इंडिया मचा ओइना तौबदुदी अखोइ मदुगे खांगन लेबंग मोयाबा अदुगा इंडिया मचा मोइना बेंगोली सिंग फंगबा इंडियन बेंगोली मन फंगबा इंडियन मद्रासी मन फंगबा इंडियन मराठी अमन फंगबा कोदोंग साबदो इंडियन मणिपुरी अमु ओइना अखोइ फंगदबनेबा नतदना सुम तौरबदे सुम तौरे सुम नेगे स्टेट मदरली ट्रीटमेंट नंबो हाइरमिको होजिति अखोइगी यकनबो ओइना तौ लेरबजा लगाइना हाइरोइद्रो नारोल सिंगदे हाइबा होरे न अदुमक्ते हाइगनो यकनबो मक्ते हाइगनो अखोइगी गवर्नमेंट नि तादन तौबने ताहनसी हाइदना तौरिमनाबा अदुगा तौबसिदा अखोइ मामसे अमतो ओइना पुनगदबसिदा होजिचु थागलकपदा यावलिए जामनिगी कांग्रेस पार्टी ना करेबा मणिपुरदा रिफ्यूजी कुके एमएलए तारा पोहलमनी अदो मिते याइफरे हाइदना कलेम कथाइनबो मुथागलेबको आइना माइची रिएक्ट तौबा नते ममांगी तौरमबाइदो ममांगदा इपा पंगबदुना आई पोए आई इपादो लवाइदगी नि लौमीनी परमामनी अदो ngachide ukelo hendana mayam pharibra phatabra mayamna khara nungsiबगी हाइबिरि खोटबिरि अदो इपा लौमी दुना पोकपना बा इसे लाइरे हाइतबदुना इसै हनबा दोहार ओइबदु आया सेंबा पादो सुनुदा ओरिजिनल बर्थ प्लेस नि अदुदा लौमी ओइबा लाइरिंग हाइजदबा सुनु याइमा हाइबदुना पोकपना बा इसे तो अदुरदि इपा लाइरिंग हाइतबा दुना पोअबनिना नंजु लाइरिंग हाइतबा आइना ngasi ओरिबसि इपा दुना पोकपगिना हाइगदौरिब्राबा अदु सिगुम्बा मोइ पॉलिटिकल के हुन्नबदु नुंगाइतबमना कांग्रेसना तोहलमनी कोइन कांग्रेसना यांखै अम तौरमोने फतबा अदुदि कांग्रेस नतबा बीजेपी आइना ओना तैनबदा साथीना चौकचा मेन फानगनि हाइबि याद्रो मान तौरमनी मान तौर अदुदा पोलियोना नाबा इना अमा पो मिसे इपादुननी इपादुना मतो अहम लोलमनी अदु आइसो अहम लोलमी याइना हाइबलोमना चलबदि याररोयाबा अदु ममांगी गेम ब्लेम गेम दो अदु मे तौरन कांग्रेस सु फतेने कांग्रेस को अखोइना पामा लेब्रो बीजेपी सु फते कांग्रेस न फतबन डॉक्टर बीजेपी सिना हेना फते हिबलेबा मणिपुर थोगाइबगी जुन 19 जो बीजेपी के मतन तौरे अदु हौजिके मे अहुमगी तौरि कोलमदगी तौबलसु बीजेपी न तौरे अदुगा ममांगी दुन तौरमबनी करे हाइने सिबो अर्थसे कनम न खंगदर जाला अदुना हौजिक तौगदबसे पॉलिटिकल पार्टी की नतबा बीजेपी मैम से एमएलए मैम से पुला तोकने दन अल्टीमेटम पियो प्राइम मिनिस्टर दा अदुगा मोगी पार्टी प्रेसिडेंट नदादा लाइबे अप्रैल लोरमबाव अप्रैल कुंथ्रा बावगी मनुंगदा मणिपुर के लांचे लोचंदरबदी नत्रगा अखोई नरेंद्र मोदी का अखोई ओननबा छिनबीदरबदी नत्रगा अदु तौदरबदी अखोई बीजेपी मुथलगनी हाइन हेक्ता हायो अदुम कल्लनी अदुदी मे अहुम यौदरबसुना कनोमा तौरनी अमा लेंगनेबा अदु अखोई के मिशन तौब ngamदेबा अदु तौहनबदो मदु कोकोमिना अमुकोना यूसेमना अनफॉक्सना अदुना अदाना
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯊꯧꯕꯗ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯊꯥꯎ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ MLA 50 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ 10ꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ 1,000 ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ 2 ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯖꯗꯕꯅ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯑꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯔꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ महात्मा गांधी की मतौनीको अगे लनाय नते ओ सहयोग मूवमेंट तौरे का हाइबा पोरसे सुम हेंजलदे सुम तौरप तायबा अतु का हेना अखोय मुतपति नत्री अखोय से दि फैक्टो दा मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दि कायरे आइनि तततन हाइबदो land population government home sina territorial integrity sai manipur gi land lising kuni thoi chom kun tare cha pulap oibe yadre lising train thoi rom chorachanpur ga tengnopal ga aduga kangpokpi ga 10 to 12 kum aramani around machigi square kilometer se population puna makna metaina chalaga taba yadre digi kuki romgi hana afaba kogi leiminam kuki sina su belida lakpa yadre maramaduna land si mange पुलपचे अदुदिगी पॉपुलेशन से ताबे याद्रे नकल अनिमक्ता अदुनसु पॉपुलेशन सिम लेतरे ला कंट्रा से पुलप मफम ममद ताबे याद्रे अदुदिगी गवर्नेंस लेतरे अदुना लैंड पॉपुलेशन एंड गवर्नेंस अहुम सी लेरकांदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हाइबनिना अहुम सी इंटैक्ट लेतरबनिना कोगी से आइन गी थोंग दा काइबम नत्रगसु ज्योग्राफी दा काइबम नत्रगसु इमोशनली अदुगा चप चाबा थबक ओइना तोबदा खोइसे कायरगा लेरेबा अदु कायरगा लेरेदना लोगे ओइना ए अदु खाइदोएको हाइबदु दि तौद्रि ngамसु ngамoi आर्टिकल 3 सी नंबर यारो अदुगी दि तोंगानबा लो मयामम लेरेको अदु मिगी फिबमदा खोइ लेरे अदुना होजिकी मयाम पुनसिनबा अमने बसिलबसु अखोइना पामजबा मतराइ चुगी ओइना सो अखोइना हाइबनि इशू तदि पुल्लो organization oinu pungano yaroi congress ka communist ka ideology manade adu hena chawba bjp mukna na bagi damukta kaidawra united front in pulidana asomna chu mayam chi thengna ba nda and bjp na litorga pulidana adugumna civil society mayam da su noi gi ideology du layo thabuk amadadi me ohum haibisidi yauchilasi kanano amana su hena chawba ama singe di adu da su को कम्युनिटी यौसिलु परमानबो सिना बेंगे कोई सना कोई नायाम्बा नखरा नपा अमो ओइना कोइना दुमाइना एडवाइस तौनिंगेबा अदुना मे अहम दो माइ पाकपा ओइसनु अदुदा पॉलिटिकल पार्टी पुनमक थाव लांगनिंबा लांगनिचानु मयाम दो नोगी स्लोगन की मखा दुदा ऑल द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सिलवने ताओ याउदबना कनानो अदु होय मोय मलकता वांगांग बदुदी अमा ngang का अमन यादे हारगन मोय वांगांग हंदरसु पार्टिसिपेट तो हल्लो थैंक्स माय हैंड थैंक यू वेरी मच